نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. Naam, tukaba tugeze kuri lesson 8 vocabulary, isomo rya munani, inyunguramagambo. Mbese amagambo y'ururimi rw'icyaro turi guhita dusobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Naam, dukomeje ku musalamatullah. Faransa, Ubufaransa, igihugu, izina ry'igihugu, ubwo nyine Ubufaransa. Al-ana, aka kanya. Abdullah, bisobanuye umugaragu wa Allah, umugaragu wa Allah. نعم. عيسى أكبري مضاف إليه، مضاف في الضمة، وقوم الله إني اسمه مجرور على التعظيم. نقول لك بيكون إعراب ميتو جاء أهل السنة. نعم، ما شاء الله. عبد الله، الله أنا ولا كسرة، مضاف إليه، مضاف. نعم. عيسى نيزنا ني اسم مكينيرwanda. موسى ni Musa nyine mu Kinyarwanda, ni izina ry'igitsina gabo. Sabura ni ikibaho, ni ikibaho n'ubwanga yenda bavuze white, black cyangwa mbese bishobora kuba ikibaho cy'umukara, bishobora kuba ari ikibaho nyine cy'umweru. Nk'uko bimenyerewe, hari ikibaho bakunda gukoreshaho za projector, hari n'ikibaho kindi tumenyereye akenshi kiba gifatanye n'ikibambasi. Naam, byose bishobora gukoreshwa, wallahu a'lam. Mihrabun, ibingibi ni ibijyanye n'indimi z'abanyamahanga bemeje gutera imbere nyine bakanashobora kubikora ubushakashatsi bigahita binoroha n'abari kubyandika. Naam. Mihrabun ni mimbari mu rurimi rw'ikinyarwanda, aho imamu ahagarara iyo ari gusarisha abantu, kubwo kuba aba atari ku safa imwe. Bijyanye n'umusigiti buryo yubatswe, ntabwo imamu aba ari ku safa imwe n'abo ari gusarisha, ahubwo we abajya imbere, ku buryo inyuma yiwe haba hari umurongo, n'inyuma yiwe hari uri gusarira inyuma ye nyine bari ku murongo umwe. Abandi baringaniye bari inyuma yiwe, hakagenda haza nyine imirongo y'abantu bari ku murongo umwe ugororotse. Bijyanye no ku idini ribyigisha mu bitabo bya fiqh. Khalfa, inyuma. Amama, imbere. Amerika, izina ry'igihugu nyine ni izina rya bisobanuye Amerika. Sikinun, icyuma. Inkilitara ni Ubwongereza, ubwo ni izina ry'igihugu. Mustashfa, ubwo ni kwa muganga, ariko handi hanini nyine kwa muganga, bitandukanye na clinique. Clinique ubwo nyine dutoya tundi. Naam. Swisra, izina ry'igihugu, ubwo mu Kinyarwanda niki? New Zealand, niki? Hano ni Switzerland, mu Kinyarwanda twavuga ari iki? Iri ngiri ni Switzerland, ni mu rurimi rw'icyongereza, ubwo nyine mu Kinyarwanda ntabwo bije vuba. Almania ni Ububirigi. Naam. Kuba ko Ubugereki niyo Greece. Naam, dukomeje lesson 9 vocabulary, isomo rya 9 inyunguramagambo. Naam. Fakiha ni mu buryo bwa rusange, ni imbuto, no mu cyongereza nabyo ni kuba babyita fruit. Sio? Ladhidhun, kiryohereye. Usfurun ni iki? Agaca. Ni mu bwoko bw'ibiguruka, ariko bishobora kuba inuma cyangwa bikaba yenda ibyo ngibyo yenda bishabwa no kuba gaca. Mbese ni mu buryo by'ibiguruka, ni izina mu biguruka. Bishobora kuba ariko ngo inuma cyangwa bikaba agaca cyangwa bikaba yenda ikindi kintu, wallahu a'lam. Ta'irun ni inyoni. Al-arabiyya ni icyarabu. Lugha, ururimi rwo ari rwose. Sahla, cyoroshye, naho iyita ifite akazeru kafite utudomo tubiri gasomwa nkaha, kubwo kuba utudomo bavuga sahla, ushyizeho utudomo ni sahla. Bikatandukana igihe yenda hano hari andi magambo uri gusoma uhita ubifatanya, ubwo nibwo byahinduka, yenda ni bikiri ikabiriha cyangwa ikabita, ariko mu kwandika birandikwa kimwe, ariko mu misomo niho yenda byatandukana. Sahla ifite utudomo na sahla iba itadufite, ariko iba itadufite utudomo byaba ari ikosa mu myandikire.
mujtahidun umunyamurava, kaslanu umunebwe, sahlun cyoroshye, al-Qahira izina ry'umujyi w'igihugu cya Egypte, ubwo nyine ni Cairo, Madina umujyi wari wo wose, ariko bikaba nanone ari bikari n'umwihariko ku mujyi w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kera bawitaga Yathribu, ariko ubu ngubu Yathribun, ariko ubu ngubu bayita Madinatun Munawwara. Naam. Jaw'anu gusonza, atshanu icyaka, ghadbanu ayenga ni mawsuf, mbese ni sifa, ni mu buryo bwa sifa. Umuntu arashonje, umuntu arahaze, umuntu arananutse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ayo nayo ntabwo ari inshinga. Jaw'anu na atshanu na ghadbanu. Ghadbanu ni ukurakara, mal'anu kuzura, haddun gityaye. Naam, dukomeje. Ubwo nyine haddun gityaye ni icyuma cyane ikindi kintu. Naam. Shahirun kizwi cyangwa uzwi, sa'ba gikomeye, sa'ba ni mu buryo bw'igitsina gore gikomeye, sa'bun gikomeye mu buryo bw'igitsina gore. Na hano bagiye bashyira izi nyuguti. Naam. Al-lughatul ingiliziyya ururimi rw'icyongereza, taliba umunyeshuri kazi, kawkubun igikombe, limadha kubera iki, al-yawma uyu munsi, inda yenda, with yenda, ariko mu buryo kuba uri kumwe, mbese kuba uri kumwe n'umuvandimwe wawe, kuba uri kumwe n'iki, ibingi mu buryo bwa with, ariko muri ubwo buryo nyine. Maktaba isomero ry'ibitabo, alladhi hamwe, iri ngiri ni izina, ni hamwe mu mazina ibyo bita mu rurimi rw'icyarabu asmaul mawsul. Saghira gitoya ariko mu buryo bw'igitsina gore, mustawsafun. Mustawsafun ahanga bari kuvuga kuri clinique, ni mu buryo bitari, ni buryo ahantu wenda bagurira imiti ugenda bakakugira inama y'uburyo ugomba kwitwara warembye, bw'uburyo nyine bwihuse, ukagenda ukaba wafashwa mu buryo bwihuse. Mirwaha ukayita ko ari iki, ikirahuri. Naam. Dukomeje. Mirwaha ni ubwinshi bwabyo ni marawihu. Naam. Mirwaha ubwo ni mirwahatun, ni vandarateri, mbese ni bimwe muri bya bintu by'ibikoresho twabyitwa ari ibikoresho ala, ibikoresho birabizana umuyaga bikazana kuka keza, ibintu byaba mu modokari cyangwa mu nzu birabamanika nyine, bizana za climatiseur, bizana akayaga. Naam. Mirwaha naho ntabwo ari ikiyo. Miraa nibyo kiyo abantu bireberamo bangiza akamenya niba basa neza. Jadida gishyashya ariko mu buryo bw'igitsina gore, kabira gikuru ariko mu buryo bw'igitsina gore. Indonesia izina ry'igihugu, icyo gihugu bakaba cyita Indonesia. Thanawiya ni uburyo bwa ni segonderi, icyiciro cyiza nyuma ya pirimeri cy'imyaka 6, ariko ahangaha akenshi babikoresha muri ndwi cyangwa kuvuga imyaka 3. Ubwo ni mu wa 4 ku mashuri biga segonderi imyaka 6, ho ni mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6 nibyo bita thanawiya. Naho mutawassitu ni mu wa 1, mu wa 2, mu wa 3 mu cyiciro cyiza nyuma ya pirimeri. Naam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.